Možemo nastaviti? Možemo. Dobrodošli u AI Second Point. Nastavljamo razgovarati sa mojim gostima Ivanom i Draženom o temi umjetna inteligencija i sport. I naravno zahvaljujem se našem sponzoru ovoga dijela, Ginu Bogovski. Ko je Gin? Pa ćemo i potočiti. Da ga malo i potočimo još. Tema sa kojom smo završili prvi dio zapravo koliko će manji klubovi i možda čak možemo reći manje zemlje imati nekakve koristi od umjetne inteligencije. Ali će se moći ipak natjecati bolje sa većim igračima ili drugi scenarij u toj priči da jednostavno ovi koji će imati najviše novaca i moći najviše ulagati, da će toliko napraviti savršen cijeli proces, toliko raditi i sa igračima, i sa trenerima, i sa klubovima, da će zapravo napraviti klubove i igrače koji će biti puno efikasniji, zapravo nikakav mali igrač neće moći poremetiti postojeću strukturu. Što o tome mislite? Veliki klubovi, mislim ono što već i rade, kupovati brojne klubove po svijetu, tako da klubovi će vjerojatno otići u nekakvu centralizaciju da imaju tier 1 klub koji igra najjače lige u svijetu i onda će imati još po brojnim zemljama. Ono što je prije bio kamp će sad postati ti manji nogometni klubovi. I ono što se već trenutno zbiva, pomenuli smo u prvom dijelu emisije da su Amerikanci otišli jako daleko. Amerikanci su počeli kupovati nogometne klubove u Europi. I sad ćemo mi cijelo vrijeme govoriti, ne, mi želimo zaštititi navijače, mi želimo u Europi, želimo zaštititi cijelu industriju, mi ćemo štititi industriju. Amerikanci će grabiti, kupovati naše europske klubove, onda ćemo se za 10 godina okrenuti i reći šta se ovo dogodilo, zaostali smo. Hoćeš reći da ćemo imati još jedan geopolitički problem ne samo u umjetnoj inteligenciji i vojsci, nego i u umjetnoj inteligenciji i sportu? Pa već sada su najpoznatiji europski klubovi nisu više u europskom vlasništvu. Da. Ono što bi ja dodao, dakle, najviše pričamo o nogometu. Postoje nekakva kao financijska fair pravila koji se onako svi drže vrlo luz, ali američki sport ima nešto se zove salary cap. Dakle, svaki od tih klubova u glavnim ligama, oni imaju salary cap i ne može se desiti da istovremeno jedan klub ima sve najveće zvijezde, zato što ih neće moći platiti. I na taj način se osigurava nekakva koliko toliko ravnoteža pravednog. Ali to se tiče kupovine igrača, ali niko, koliko mi je poznato, ne sprječava da ti u backendu uložiš $1 milijardu u to što se dešava. Ali realno, dakle, najjači nogometni klubovi u Europi, oni će imati pokojeg igrača iz svoje akademije. Ali ti da složiš u stvari jak tim, ti ćeš kupovati igrače. Dakle, Manchester City, recimo, oni imaju nekoliko igrača iz svoje akademije, ali većinom oni igrači iz svoje akademije prodaju drugim klubovima u Engleskoj i onda dovode, ne znam, Haalande, Guardiole, Donnarume, koji su top igrači na najvišem nivou. Ali ono drugo što je u stvari zanimljivo, dakle, postoje klubovi koji su došli do jako dobrih rezultata, ne ovih najviših rezultata, ali sa vrlo skromnim budžetom, koji su se u stvari prvenstveno koristili analitikom i nekakvim naprednim metodama korištenja podataka i umjetnom inteligencijom da došli tamo. I tu su ti dobri primjeri, ne znam, Bournemouth i Midtjylland, zatim Brighton i sad Hearts, koji su isto unutar iste grupe, i također USG iz Belgije. Tu su mi sad još dvije ideje pale na pamet, ali prvo da postavim ovo pitanje. Koliko su zapravo danas transferi tih igrača koji si spomenuo, koliko su temeljeni na podacima? I koliko su danas utemeljeni više na podacima nego prije 5, 10, 15 godina i što već smo malo to i pričali, ne? Jer imam osjećaj da je prije to jako puno visilo o nekakvim osobnim odnosima, nekakvih menadžera pa igrača i tako dalje. Da li se tu stvari ubrzano mijenjaju? Pa imamo situacije gdje su ljudi, ajmo reći, krivotvorili svoje godine rođenja, pa dolazi netko koji nisi mogao popratiti, nije imao osobnu iskaznicu, onda dođe ovdje i izgleda 10 godina stariji nego što zbilja je. Tako da, sa podacima nema šale. Podatak je takav kakav je, naravno kako smo ga prikupili na legitimne načine, i podatak će omogućiti da idemo u transparentnost, da idemo u demokraciju, da idemo u to da onaj igrač koji najmanje izlazi, koji najbolje spava,
zasluži svoje mjesto biti sutra na utakmici. A da li mislite da bi recimo primjena umjetne inteligencije na cijele sustave sporta, ajmo reći pa u krajnjem slučaju i financija, da li će recimo smanjiti korupciju u sportu? Da li ćemo mi moći lakše prepoznati gdje sve tokovi novca idu pa onda uočiti nekakve uzorke koji su nepravilni? To bi recimo bila jedna isto zanimljiva instanca. Gle, netko mora imati interes za to, ali je li to interes države, je li to je globalni interes? Nogomet je isprepleten sa brojnim interesima i sad može jedino olimpijski odbor u nekakvom, kao nekako centralno vijeće koje bi to trebalo, ali vidjet ćemo. Dakle, ono što mislim da je tu bitno, što imam već rekao, to će imati puno veći utjecaj ne na ovih 10 najboljih klubova u Europi, nego će u stvari imati utjecaj na manje lige i na klubove u nižim ligama. Podignuti znači ostala. Da, gdje ćeš ti u stvari moći imati veći nekakav dostup, izbor do igrača koji ti pašu nekakav tvoj roster i koji su unutar tvog budžeta. Sad kako mi pokrećemo investicijski fond, tako isto razgovaramo sa jednim startupom koji je u stvari u Francuskoj, ali ga vode isto ekipa nekih naših korijena koji u stvari baš rade takav jedan kao LinkedIn za sportaše, gdje će se u stvari preko te mreže moći vrlo jednostavno dobiti i podatke i skautske izvještaje i doći u kontakt i napraviti ugovor sa sportašima i to ne samo u nogometu, nego i u drugim sportovima poput rukometa. Meni je samo palo na pamet ako pretpostavimo da će u puno više sportova, puno više liga, u puno više klubova ljudi koristiti nekakve dostupne alate umjetne inteligencije, tu će sigurno biti prilike za, ajmo reći, edukatore koji će ih naučiti šta je sve na raspolaganju i polako ih uvesti u taj svijet. Jer nigdje se do sad nije desilo da na jednom od danas do sutra 1000 ljudi krenu nešto koristiti bez nekakve dodatne edukacije, tako da će i to sigurno biti nekakav zanimljiv novi segment. Ne? Razlika je da u ovom novom vremenu u kojem već jesmo, će bilo koja angažirana osoba moći napraviti vlastite analize. Prije si ti to morao neka svoja pitanja prebaciti na analitičara kojeg si imao in-house ili ga nisi imao i onda čeka 3 do 6 mjeseci da dobiješ neki rezultat. Ovako ti u nedjelju navečer izgubio si utakmicu, malo si tužan, ti ćeš moći sam po tim podacima čeprkati po noći. Kužim. Pričali smo malo o razlikama među sportova i taj dio mi je dosta zanimljiv. Recimo da danas krećemo od nule. Koji bi sport odabrali možda da je kao idealan za umjetnu inteligenciju? Da li to ima veze s tim da ima kratke akcije od par sekundi, da je što više objektiviziran, da nema ove subjektivne procjene nečijeg stila i tako dalje? Koja vrsta sportova je zapravo, ajmo reći, zrela da je upravo jedna dobra analitika uz pomoć umjetne inteligencije dodatno poboljša? Jel vam nešto pada na pamet tog tipa? Di god je ljudski faktor što manji. To je možda biljar ili tako nešto. Da. Ti nikad ne znaš šta će čovjek u toj mikrosekundi odlučiti. To AI nikad neće znati. Pa ja bih rekao, prvenstveno bejsbol i američki nogomet i to su u stvari već od početka pokazalo. I to su bili prvi sportovi u kojima je ta napredna analitika, umjetna inteligencija u stvari pokazala dobre rezultate. I onda naravno i košarka također. Da, tamo se recimo promijenilo, jedna od promjena je ono što su već dobili do toga da šutiraju puno više trica. Da, nema to je potpuno promijenilo igru. Nema više poludistance, nego ili si zicer pod košem ili si trica. Jer jednostavno statistika ti kaže da ti je puno veća učinkovitost na taj način. Koliko recimo, bilo mi je zanimljivo pratiti, znači SofaScore daje ocjene nekakve, ne? Koliko su te ocjene danas bliže, ajmo reći, istini od klasične procjene nekakvih, ajmo reći, novinara, skauta i tako dalje? Tu upravo dolazimo ponovo do te teme koja je bila slična i u temi sudaca. Mi imamo za sve igrače na svijetu identičan algoritam. Algoritam se nešto promijeni za braniča, golmana, napadača. Drugačiji faktori se gledaju. Golman treba braniti golove, ne zabijati, pa mu više vrijednujemo obrane. SofaScore ocjena igrača omogućuje da mi svaki vikend kroz istu priču provučemo 1000 igrača na svijetu i ono što se vidi nekako na onoj finalnoj ocjeni igrača sezone, najbolji igrači sezone, one kogod je gledao sve utakmice na kraju, su isti kao najbolji igrači koje mi proglasimo. I tu pričamo o ponovno ljudskom faktoru, od AI-a nadalje. Ljudski faktor i drugačiji kriteriji unose jako puno šume.
I ako mi u bilo kojoj industriji, sportskoj industriji, možete i medicine i doktora i sve skupa, ako mi uvedemo taj kriterij da je istina na cijelom svijetu, ićemo dalje. Ima jedan primjer iz školstva. Rađena su neka testiranja, prava, stvarna, gdje klinci koji su učili sa AI-em u načelu imaju veći uspjeh. Zašto? Zato što nisu svi profesori u svim školama isti. Ti jako ovisiš o tome tko ti je profesor. I dokazano je da svi klinci koji koriste AI u načelu imaju bolje rezultate od ovih koji ovise o lošem profesoru. Super, sad si mi najavio jednu od budućih tema, bit će umjetna inteligencija u sustavu edukacije u školstvu. Vrlo moguće da i to obradimo. Ali malo da okrenem pitanje, imam zapravo dva segmenta toga. Kada nam podaci stvaraju možda lažni osjećaj sigurnosti? Jel imamo takvih primjera da se kao baziramo samo na podacima, ali da oni ipak nisu dovoljni, jer ovdje govorimo nekada o vrlo kompleksnim sustavima? Pa, ja mislim da još uvijek većina sportova je dosta stara po nekakvom mindsetu. I ti čak imaš, ne znam, neke recimo i vrhunske sportske lige koje se uopće gotovo ne oslanjaju na podatke. Evo, recimo, jedan primjer ti je Serie A, talijanska. Dakle, zašto je Como tamo napravio čudo? Zato što koriste podatke. Dakle, praktički jedini. Ovi ostali su svi onako dosta rudimentarni i konzervativni u tom dijelu. Tako da, mislim da mi nismo u situaciji da će sad samo se gledati podaci, nego da ti podaci u stvari se kontekstualiziraju kod onih koji ih razumije i hoće koristiti i da ti u tim stvarima... Znači, ali sada se dovežem na Italiju, imali smo sad i u Zadru panel na tu temu. Talijanski nogomet je u nikad gorem stanju. Jer ovi su očito svi počeli koristiti podatke, ovi se drže starih metoda, nema ih na svjetskom prvenstvu, Milan, Juventus ne idu dalje. Da, super. Nek se oni drže tog staroga i evo. To se točno vidi, ali to je recimo isto baš jedna priča koja je vezana za bejzbol. Dakle, kad je krenuo u stvari taj Moneyball, kad su krenuli Oakland Athletics, pa nakon njih Boston Red Soxi, to sam baš pričao sa ljudima koji su, imaju prstene sa Red Soxima. Kaže, ok, dakle 2003, 2004, 2005, to je bila prednost, ali 2010. to je postalo standard. Da, to je standard. I sad, svi su to imali. Nije više prednost, nego te nema ako ne koristiš. Tako, i onda ti kad imaš to kao nekakav base layer, onda u stvari se ponovo vraća to nekakvo iskustvo i ljudski faktor koji ti na tome što imaš, u stvari tumačenjem toga i uparivanjem sa iskustvom ti donosi nekakvu sportsku prednost. Drago mi je da je Ivan spomenuo, imali smo baš prošli vikend Sunset Sports Festival u Zadru koji je bio odličan. Ja sam poslušao par predavanja, treba čestitati Damjanu Rudežu i ekipi oko toga i hvala Sofaskoru što je bio sponzor. Bilo je par jako zanimljivih detalja koje sam zapisao, vratit ću se možda na jedan od njih, ali zanima me sljedeća stvar. Da li je budućnost onda u podacima, ako će ih svi imati, ili će nekakav novi layer ležati upravo u tome ko zna interpretirati podatke na pravi način? Ili ja mogu skupiti sve podatke, ali meni neko treba reći, aha, dobro, ova osoba ti treba driblat na ovaj način, trebaš pucati sa te pozicije, trebaš dodati na taj način, ovo su ti važne varijable, ovo ti zapravo možda nisu važne varijable, možda nije važno koliko neko pretrči, sa kojom nogom ili rukom doda i tako dalje, nek to moraš staviti u nekakav širi kontekst koji će proizlaziti iz dubljeg razumijevanja sporta i zapravo smisla nekakva igra. Dizat ćemo kompleksnost. Sada ćemo sa podacima dobiti to da ih svi imaju. Nakon toga će doći jako bitan ovaj faktor možda i nekako angažiranosti. I on će odjednom svi klubovi morati imati psihologe. Jednostavno idemo naprijed. Kad svi budu imali podatke, nešto novo će biti važno iduće. Da, ili ajmo reći umjetnu inteligenciju koja ima ulogu psihologa koja će komunicirati sa svakim od njih individualno. Jedna od tema će biti umjetna inteligencija i mentalno zdravlje. Možda radio sam neka istraživanja, članke na tu temu. Nešto si htio dodati? Mislim, postoji jedan pojam koji se zove analyzes paralyzes. Dakle, tih podataka ima nenormalno puno i treba znati što obraditi. Tako, dakle, puno tih podataka ti ne govori ništa. Dakle, onda sad ti imaš, ne znam, nekakav podatak o tome ko ima najbolji postotak pasova u ligi i sad to može biti neki, u Premiershipu Central House Crystal Palace-a. Zašto? Zato što uvijek doda prvome do sebe.
ali ono, ti ne znam, 300 statistika koje ti imaš za igrača, za nekakav ono model, predikciju, za nekakvo određivanje vrijednosti, možda je 10 ili 20 bitno. I ono, dakle, kad radiš bilo kakve modele, taj feature selection ti je u stvari nešto što ti je jako bitno, a opet to su stvari koje će onda stvarati razliku u budućnosti. Evo možda u zadnjem dijelu da malo izađem iz okvira i komentiram jednu zanimljivu hipotezu koju sam čuo na jednom predavanju u Sunsetu. Naime, čisto kada gledamo potpuno različite sustave, znači gledamo umjetnu inteligenciju, generativnu, koja nam je omogućila kreiranje nevjerojatne količine sadržaja, izrazito visoke kvalitete, to jest ajmo reći sve bolje i bolje kvalitete. Mi smo s jedne strane zasićeni sa količinom jako zanimljivih, jako lijepih podataka. Kako je se to zanimljivo odrazilo na sport? Zato što sport, prema hipotezi znači koju sam čuo, zapravo zadržava tu jedinstvenost. I zapravo ljudi će još više ići na sport zato što znaju ovo je nešto što sam ja jedinstveno doživio u samo jednome trenutku. I to se ne da ponoviti, ne da se replicirati na taj način. I onda upravo radi te nekakve odluke, zato što nešto nije napravljeno, ne znam, na 1000 nekakvih filmića izgenerirano ili slika koliko dobro izgledali, nego ima neku dozu nesavršenosti, ali jedinstvenosti, zapravo da je umjetna inteligencija generativna utjecala na to i utječe da su sve stvari kao što je sport, zapravo još važnije, još popularnije, još emotivno bliže ljudima upravo radi te jedinstvenosti, malo ajmo reći, filozofski komentar. Pa sad u tom svijetu gdje više ničem ne vjeruješ, u onom samom startu kad su na društvene mreže došli AI videi sam ih znao prepoznat. Ja osobno više ne mogu prepoznati koji je video stvaran, koji nije. I tu nam se čini da bilo kakvi događaj uživo će vrijediti sve više i više. Zato što ti, ja možda čak sam i manje na društvenim mrežama, to mi sve izgleda kao fake. Ovdje znam da smo mi ovdje, da vas ja vidim stvarne, tu da razgovaramo. Mala Gina. Gina. I čini mi se da upravo to, da live sport i live događanja da će rasti. Sve ono što smo mislili u koroni, kao to nam više ne treba, će zapravo biti obrnuto. Nekakvi doživljaj uživo. Da. Slažeš se? Dražen? Pa da, definitivno, experience je tu nešto što je jako bitno. Mislim, i kad gledam po sebi, dakle, ja ne znam, kad idem u London poslovno, onda kad znam kad ću ići, uvijek prvo gledam koje utakmice se igraju i za što mogu nabaviti kartu, u kojem kanalom, zato što jednostavno, ili ako... I držiš se nogometa, kako razočaravajuće. Da. I ako za nešto ne možeš nabaviti kartu, onda se dogovorim s nekim friendom da to gledam u nekakvom pubu ili nešto, ali baš taj experience je nešto što je ljudima bitno i što nas u stvari čini ljudima. Super. Dečki, puno vam hvala, još jednom puno zanimljivih tema smo dotaknuli, tu ima prostora za produbiti puno tih tema i otvoriti nekakve nove. Nadam se da će biti još prilika. S obzirom na vrijeme, u ovome trenutku bi završio ovu emisiju, zahvalio bi se svima i u produkciji i svim gledateljima. S ovim ćemo vrlo vjerojatno završiti prvu polovicu sezone emisije AI Central Point. Nastavljamo sa različitim temama u drugom dijelu sezone, znači nakon ljeta, gdje će biti prilike opet partnerirati se sa različitim ljudima, firmama, sponzorima i tako dalje, tako da u svakom slučaju smo u kontaktu. Puno hvala još jednom i vidimo se uskoro.